Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Alhamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فكان بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون اتقوا الله سبحانه وتعالى حيث أمرنا به وحثنا عليه كثيرا وذكرنا إياه في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين من كل أقوال ففيه آيات كثيرة تحثنا على التقوى منها قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المسلمون بعد قوله سبحانه وتعالى وبعد أمره أن نتقي الله سبحانه وتعالى ففيها أمور حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في حديثه الشريف قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه فضال بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثة
la yus'alu anhum. Thalathatun la yus'alu anhum wa hum ahlun nar. Wa hum ahlun nar. Wa hum yawmal qiyamati yudkhiluhum Allah subhanahu wa ta'ala fin nar bila su'alin wa hum mubasharatan yulqawna fi nari jahannam. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam ahaduhum rajulun faraqal jama'ata. Rajulun faraqal jama'ata wa asa imamahu famata 'asiyan fala tas'alu anhu. فلا تسأل عنه والثاني وأمة أو عبد أبق من سيده والثالث يقول صلى الله عليه وسلم وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده. Wasdanya kapujiban sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban salawat iban salam pa Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin doon piaturun nin katan sin kasyaraan menunjuki pahikarayaw sin umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mamarahi para kala syara buat malengkan dihilan pakitaniu sin Allah subhanahu wa ta'ala pamintangan qasas amin qissa sin mga umat na kauna hasupaya kaingatan na tu bandingun iban lilingun bang hisyu kitaniu daing sin mga umat na kauna ha para kala pagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala iban hisyu kita niyo. Deng ha mga umat na kauna amin pialihala sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hisyu rengkatu taniyo. In pialihala sin Allah subhanahu wa ta'ala deng ha mga pardusahan niya bukon biasin sila na kauna. Umat na kauna apabila aun na ring ha mga ummat sin kanabihan na kauna magpakahinang langgal syara pa Allah subhanahu wa ta'ala magtuibutangan alamat inbay niya pintahan sin malaikat. Sinin tau yaun tau mangi ataw akan nakahinang mangi sibo dain kabihi pagkabihi sibo dain kahapon hi pagkahapon. Ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengha mga pagsarang syukulan sin kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi gumawa kabiasan niya magtuwi. Sababin niya to piyangayo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindi biasunin ummat nini saruun doon bot malengkan. Amin tahalaun na asin Allah subhanahu wa ta'ala pardusahan sehingga makapagtaubat hari pamabutin ajal niya. Mui siya magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam niya to mga palangguan ha kamay Islam. Masih in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala babat-batun menunjuki paparakala pagtagipon iban pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. In masih kita niyo papagmabukaon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahisa in parakala yanin kita niyo naraak amin patatapon in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sababin manusia bang dihilan nakahamung haya hakabuhi niya. Agun kalupahan nin Tuhan ni Rabbul Alamin. Bal, lungsin bahasa Arab. Bot malengkan pagkalupahan tuod. Bot malengkan pagkalupahan tuod. Sari bang amin dihilan na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Arta, kiudkuran milyon. Hastana dakula. Amin wayna makali urengkania iban sin sasakatan maamu. In kannal wayru unna Tuhan mamistahi. In kannal wayruun na paratungun sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya pertandasan. Kanu adlaw lima bay. Deng hakabu isin kita niyo. Iban adlawan bang mo kitaon den lima bay. Pertandasan katu taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala makawa pamintangan. Amin hangad hulat ka wayruun na magjatuha kauman. Amin hangad hulat ka marayaw nim pamaybay mo. Sa bang paturunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in tubig niya. Deng hataas sin langit.
ang pabustakon nin tubig, deng halom sin gumi, mapulaogin manusia, kalupahan nin kalupahan, katinggalan nin katinggalan. Deng mga arta iban sin keluarga kaanakan, iban unupan kapanyapan mahal ga halom sin binaybayan sin kita niyo, mapulaog dumakan bangman maligtas sibaran pasarinin arta yan. Mga palangguan ha kama Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala imian, ittaqullaha haqqa tuqatihi. Pag mabuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinmatan pag mabuga, amin sadya kau hakatan para kala para tungun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pertandasan hakabuhimu, pertandasan din hapdi sin manusia. Pertandasan din hapdi sin manusia, in kannal impangarta bukun. Pertandasan din uhaw, di makainu manusia, aw in kannal in pamaybay iban sin pagkaun bukun. In parakala kamiskin pertandasan, in parakala kapagdaya pertandasan, in parakala inihibalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. In parakala inihibalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. In parakala ini pangatayan, in subay maingat magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atud bakaw sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin mga manusia di na lingiun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mga manusia di na misan haatayun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mga manusia di na bistahun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mga manusia di na misan asubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila mapatay direct, hitilakbo sin Allah subhanahu wa ta'ala palam sin napinar ka jahannam. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwayati Fudala bin Ubaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yus'alu anhum. Thalathatun la yusalu anhum. Long yatas tu parakala tumpukan sin manusia di muna asubuhun parakala nila. Iban di na asubuhun in mga silayad tu. Madang qala al hadith wa madang qala al ulama la yusalu anhum ay li annahum min ahli nar. Di na sila asubuhon iban bukun na mapatut aasubuhon pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. In parakala nila bang may tamuhinang iban may tamu tinggalan bot maling kalong sin Allah ta'ala mga tao inuweron pus niya. Mga tao inuweron pus niya. Mga tao ini ahlu jahannam. Sila na ini mga tao pinarka jahannam hirurungul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu billahi min dhalik. Magpatilibon kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala parakala ito mapalang guna kami Islam. In panagna nilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faraqal jamaah. In panagna nilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faraqal jamaah. Ain hambuk deng hatu siabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin usuk long niya mamutawani. Simiha mig lumayu di mang lamud-lamud ha parakala sin uning piag inumpungan hikarayaw sin parakala sin agama Islam. Ya'tazilu minan nas aw 'anin nas. Amin lumayo deng hamin parakala sin muslimin. Wayroon pagmahi deng ha mga tatabangon muslimun. Wayroon pagmahi niya. Malengkan taga-arta. Malengkan makagaus. Malengkan nagguwal muslim. Sa wayroon pang lagguin ni halam sin pangatayan niya kataw temang huran niya nagkalumus bang nalumus. Kataw temang huran niya piag sudin binaybayan sinunin pertandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hatubig. Kataw temang huran niya barhajat deng haununo parakala pag-agama iman parakala sin muslimin. Rajulun faraqal jamaah. Deng ha mga makna siyabot sin ulama amin tao mig kaureng ha pamarintah. Amin pamarintah marayaw pamarintah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faraqal jama'ata wa asa imamahu famata 'asiyan. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin taumig deng amin unin kaya pag inumpungan syara sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapanaw atawa kanhi pamarintah syakali siya di mabaya pamarintah yaun sambil naabot na sadyan ajal ni halom siya pagmaksiatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu. Aina kau mga subusin hal niya ahwa muslim. Aina kau mga subusin hal niya uno muslim pakasiya. Aina kau mga subusin hal niya makasud ka surga. Aina kau mga subusin hal niya bang hikarayo ka pa kaniya in pagdunya niya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tas'al anhum.
wala tasalu anhu, ayaw na kau mga subusin hal niya, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli jahannam. Deng ha mga taunar ka. Ikaruan niya, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amatun aw abdun abiqa min sayyidihi. Ini para kala bang hisin aun, halom lima niya banyaga. Biasin zaman na kauna day para imbihaun bukun na. Wala na naukab nagbalikin pagbanyaga. Amin biasin kakahinang sin Kurustian. Deng naman Roman Empire. Iban sin uno pen parakala sin ini Rome. Iban sin Furs, iban sin Persian Empire sin zaman na kauna. Aun pagbanyaga sambil naabot habang sa Arab. Aun pagbanyaga di matungin agama Islam. Di matungin agama Islam. Wallahi bang bukun sadya sabab sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In subay patut pagsyukuran sin muslimun, maray deng pahakamaasan na toong pabanyaga. Maray aun pahabihaun bang sa pantun ngay rimatungin agama Islam, maray in ama mo banyaga da, in ina mo banyaga da, arakala sambil baran mo banyaga da. Di matungin agama Islam, deng ha mga biyutang ubat sin parakala ini, hasupaya maun, in pagpiansa, in mula-mula niya. Hisyo in makalanggal sin adlaw sin Ramadan. Isim makalanggal adlaw Ramadan. Hiusog na ka daw kan tabiak dakuman niyaun ha asawa niya. Ataw akan nakasuka asawa niya long simbahasa. Sin adlaw pulak-pulak sin Ramadan. Piang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pen kaunan niya halal. Haparakala sin Ramadan maharam in halal. Karena pertandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halalin magkaun sa hiyaram sin Allah ta'ala haadlaw niya sin Ramadan. Hiyalal sin Allah ta'ala mag-inom, hiyaram sin Allah ta'ala haadlaw sin Ramadan. Hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala parakala sumuka asawa inhisin tagapaghula, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala sin adlaw sin Ramadan. Hisin nakalanggal sin parakala, in nakasuuk si haadlaw sin Ramadan. Inyan hiyaram sin Allah ta'ala karena pertandasan kay mubiyadin. Inamin pag-iman mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, inna kalanggal hayan, dengha mga hipag-ubat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makaigin manusia dengha, pagbanyaga, papagpiansahun sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisin na kahinang sinyadto, amin ha supaya makapiansa siya dengha mga banyaga, karena in banyaga, in pagtag-ipon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, masigpit, bukon biasin tao, amin luhaya, bukon biasin tao mahardika, hangkanin Allah subhanahu wa ta'ala hinang nin parakala ini. Amin hati niya ubat in agama Islam paunin wayruun imamu syara sinamin nakauna ring ha mga umat sin mga kanabihan nakauna long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikaruan niya ring ha mga tao ahli narka. Amuin banyaga usog na kababai sakali magoy ring ha amo niya. Magoy hawayrun siya nagbayad baran na binini ring haamu niya at tawawirun pigittifakan nila hati niya mag-usaha siya hagwa bayaran nin imbaran niya at tawawala siya mihardika at tawaway nagmahardika kani hambuk dengan muslimin tahanahana siya miyagoy in hukuman niya banyaga halaw man sinambuok amu deng mga muslimin ang pensiyayad tunag muslim di maunubang bukon da muslim matarang amin ahlin nar sabang siya nag-muslim sakali miyagoy sereng haamu niya muslim long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam taunar ka wairun na pag-asubusin kahalan niya. Hikatuni amin kiyukuddan kita niyo katan. Hikatuni amin mataud deng katu taniyo nagjajato. Hikatuni rengha mga lalangon tatarbiyahunin parakala siabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin patut maun ha muslimin. Amin patut maun dengha mga muslimin in pagmahi iban sin pag-amabang mapatut iban sin pagwasiyat iban pagpatumtum hakababaihan sin kita nilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengha mga taunar ka wayroon na pag-asubo sin kahalan nila long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mraatun ghaba zawjuha وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hikatu tawa pinar ka jahannam hikatu
tawa pinarka jahannam. Hikatu tawa pinarka jahannam. Babai. Minig sadyan as in banan niya reng habay niya. Timulak na ka nag-usaha, timulak na ka uno-uno parakala. Amin nalawa in banan niya reng habay niya karna fatra zamaniya. Deng ha mga waktu karna magbalik din bana bukun tinggalan binin biyugit bukun uno. Sarta bininan siya sin bana. Sinunin kataan para kalakihan nila sin pagdunya rin nga pag-inom makan iban sin pamaybay sa sakatan iban sin kataan karna pagpalangka kandayang. Fatabarrajat. Sakali naglangay sin langay bukon para sin muslimin. Aw saukat hipu in pitaka binin sin bana. Iban hipu in card. Bininan sin bana milyon. Bininan sa sakatan bay iban sin katan uno-uno. Naglangay sin langay bukon muslimin. Nagtamong sin panamong iyanon mo isab nagtatamong ampay isab naguhubo. Hikad mo isab mag-ari-ari ampay sa pag-ari-ari pag-atal sin biya sin pag-atal sin bukon muslimin. Pasal paningod singod yari rendi ka to in Miss Earth. Yari rendi ka to in Miss Universe. Yari rendi ka to in katan sin parakala sin kababayan amuin parakala dunya hikasasat pang amuin pangatayan yon pangatud sin mukminin. Aha naglangay hirayang saukat tiutus-tusan dumadlaw dirihilan sin katan sin kabayaan long sin mas simakat lang nyari magpalambago piaisan. Amin na simakap patembabaw sin bana. Sambil akong di pag-adatan niya na sabab sin lingkat niya bang makaari-ari. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatabarrajat. Ampas ya long niya nag-ayos. Atawakan nagtamong. Atawa nag-ari-ari. Sin biya sin pag-ari-ari. Sin pagkakitan. Sin kita no entertainment. Amin bukon muslimin. Atawa pelangay sin bukon muslima. Atawa bukon biya sin tarbiyah. Sin agama Islam. Fatamarrajat. Ampalong niya naghinang sin kabayaan niya puas likod sin bana long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tasalu anha. Ayaw na ko mag-asubo sin kahalan niya. Baitain baran mo langay sin babay biyad to wallahi misan pa isab biya lingkat Miss Earth Miss Universe. Bang isab di hikarayaw hapag iman mo ya ka usog long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fadfar bidhati dini taribat yadak. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laksuhi in babae nag-aagama sabab amuitin labihi karayo kaymo iban long niya malamakat nen lima mo sin lummi di na ko makaulin paparuwaing babae mamarahi na kaymo in biad tulangay sin babae nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala tabangun iban tabangan niya kau haparakala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ang pahirayang dihilan mo sin arta kiyod kuran bininan mo pag inom makan iban sin hamong haya hakabuyanan iban sin bay dakula di nakausuyan sin lingkat bang uno pinloon niya sa kalilikod mo sadya naglangay sin langay bukon na maamo iban wala na iyaga din bisara mo long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tasalu anha long sin Allah subhanahu wa ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara long sin Allah subhanahu wa ta'ala puan niyo iban tamingin niyo deng hapi narka jahannam indasyo anfusakum ingin hawabaran niyo wa ahlikum ang paniasyabot yung mga limbang sin kamu kaasawahan niyo bimana mahal ka mga palanggon agama Islam bimana tarbiya mga palanggon agama Islam para kala ini mangdahi kayo palam sila pinarka jahannam bandi nahi paasubo sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga babae bihadto ikaw usog asubun ko sin Allah subhanahu wa ta'ala may tamo siya pialangka sin biyaon langka amin langka bukon na maamo amin pagyanon sin mas langka rupang karna nagliling sin lingkat sin ginhawabaran ni man sin lingkat niya kaymo ain mahunit dus-dusun niya ko para kala ini mga palanggon agama Islam haunin pagka muslim na to para kala mari tudyo pagkaasawan sin kita niyo. Muslimin baran sin usog. In asawa kafir. Nag-iiman inusog pa Allah subhanahu wa ta'ala. In babae kafira. Haunin parakala daakan sin Islam.
Amin magpupo ginhawabaran iban magtaming deng hapinar ka jahannam. Akad lapain anak asawa para kalian karena bangin lasamu hadunya kaniabihan musia. Amin hatinya dihilan halga subayin pag unay sin ikaw iban sin siya. Dagpak padlo akhirat palom sin surga. Wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisaril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqi wa amtinani ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani yaqulu sallallahu alaihi wasallam wa thalathatun la yusalu anhum iban isabtu parakala bukun de sa mapatut asubun mo pen parakala nila iban di na asubun sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhiratin mga tao ini dairi kitilakbu sin Allah subhanahu wa ta'ala falam sinapinar ka jahannam wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam rajulun naza'a Allah ridaahu fa inna ridaahu al-kibriya'u wa izaruhu 'izzuhu wa thani wa rajulun shakka fi amri Allah wa thalith wal qunut min rahmatillah long sin nabi sallallahu alaihi wasallam turay sa parakala daing mga manusia dengan umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin hititilakbu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palam sinapinar ka jahannam hawirun na pag-asubo. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin hambuk tao. Long niya hiyubuan niya. In Allah subhanahu wa ta'ala iban sin amin rida. Imana sin rida. Amin hipagbutang hapaghajian niyan. Amin ihram niya taas baba. In rida amin parakala amin hipagbutang hataas. In izar amin hipagtapis atina tapis. In dagbus nabi sin amin tao maghaji aun hataas iban sin hababa. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin hambuk tao. Hiyubuan niya in Allah subhanahu wa ta'ala deng naman harida niya amin hataas. Iban sin tapis sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amu sahyubuan pagyanun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ridaahu al-kibriya bunnal to din rida sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin pagkamataas sin Allah subhanahu wa ta'ala sakali rusdusun min Allah subhanahu wa ta'ala sakali rusdusun min Allah subhanahu wa ta'ala di mo siya pagtagipunan in sa kaula-ula aun palabi malaggu iban makawa saring Allah subhanahu wa ta'ala hiya hangad hulat sin ikaw in sa kaula-ula aun pabaha Tuhan duka ingdeng Allah subhanahu wa ta'ala mangdihil kay muridjik iban mamagangi sin ridjik ibang niya kau ridihilan in sa kaula-ula aun pabaha Tuhan makakaus puas deng Allah subhanahu wa ta'ala mamagangi sintay pun bang niya para tungun atau bang ni sa patangkisun deng akaw manahula di niya patujuhun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa izaruhu 'izzuh iban long ni intapis sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin kamaruhan atau kamaruhan sin Allah subhanahu wa ta'ala kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala amin tau bimakna tauri mangilahi Tuhan tauri mangilahi Tuhan iban tauri niya kakilahanin Tuhan niya di mangilahi Tuhan pasal nagtakabbur pa Allah ta'ala di niya kakilahanin Tuhan niya pasal di niya kilahun awam siya mga palangguan ha agama Islam pila na rin katu tanuin kahalan ini kiyukuddan kita niyo hikaruan yalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun syakka fi amrillah iban sin tao amin nagahawal-hawal siya haparakala sin Tuhan au Tuhan ken Allah ta'ala mangampun atau wari aun kabunnal azab halong sin kubur para tungun sin Tuhan iban sin malaikat mga subu mangtanyahi sin parakala muhalom sin kubur atau uway
Allah subhanahu wa ta'ala baha in nagpaturun sin langit, ay nagpaturun sin ulan dahil langit, atau tahanahana, gabun tipunun niya in amin tubig evaporation long sin mga science, dahil amin bukal magjatu harakat iban sin bukal, sin mga ini tubig sa pabihan ang paumangkat pataas sin gabun, matipon mahinang siya tini andum, ang pamaasag, Tuhan ken nagpaun, at tawalong ni nature long sin mga science. Mga palanggon ha kamay Islam, rajulun syakka fi amrillah. In taubiyat turi mengat magtuhan patuhan ni Rabbul Alamin. In taubiyat turi niya kakilahan, in pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala biyandaan niya kita niyo. Siya ay nagpapanjari sin pitong lapis langit. Iban sin luun niya, iban sin pitong lapis bumi. Iban sin luun niya, iban haut sin duayan huwallahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sakali magduwar wa kau magduwar wain parakala sin pangatay ubang siya ka atawa bukun sambil nagduwar wain tao bang intuhan na taas ka atawa hababa atawa intuhan kawair tempat niya Allah siyabut niya ar-Rahmanu alal arsh istawa in Allah subhanahu wa ta'ala yattu hatasin aras niya hatasin aras di mo na maasubang haunin aras niya in pag-iyanun hataas basta hatasin katan in Allah subhanahu wa ta'ala hataas pa sin aras niya. Bukon na kalakin asubon, aw magduwar wa kau. Rajulun syakka fi amrillah. Hikatunya, law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, deng hamangari na mapatut asubuhun para kala sin tau. Amin tau wa pinar ka jahannam na asal, wal qunutu min rahmatillah. Amin hopeless kau rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakahinang kau maksiat. Nakahinang kau pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magduwarwa kau bang aun pakakaampunan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sinuway. La, mga palanggon ha kami Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala biyabandaan niya kita niyo. Wala tayasu min rahmatillah. Wala taqnatu min rawhillah. Iban ayaw ka mo mahopeless. Dengha rahmat ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaniyo pangayo kamu keampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Inna Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni simpardusan natu katan. Siya nagpapanjari katu taniyo. In kita niyo katan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iban magbalik da pa Allah subhanahu wa ta'ala. In katan sin magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tau berakal. Amin maingat siya mangayo keampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban maingat siya manding sin uno naman in liabayan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpasampay sin agama Islam hangkaning kita niyo imyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat kamu kaku sebab misan pahawno kamu binaybayan in salawat min dumatung damarikaku hipakita da sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya sin in ummat niya masih si malawat kaniya salawatu rabbi wa salamuhu alaih Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amin ya rabbal alamin Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا استقيموا اعتدلوا الله أكبر
بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.